ئاستەنگ بوونە لە نێوانیان ڕێبەرانی تونڕەوی ئیسرائیلی دابەشبوونی فەڵەستینیەکان و ئەو گرژیە قۆڵاییەی لە پەیوەندی بە ئۆرشەلیم و شوێنە پێروزەکانی. وا چاوەڕوان دەکرێت بلینکن چێش بخاتە سەر هەواهەنگی سازانەوەی بەرفراوان بەبی ئەوەی لەگەڵ ملیشەکانی حەمەس کە ئیسرائیل و ڕۆژاوە وەکو توریست تەماشایان دەکەن سەرۆکاری هەبێت. ئەو واگربەسەی کە لە ڕۆژی هەینی کەوتە ئاراوەوە تا ئێستا بەردەوامە چارەسەری هیچ لە کێشە بناغایەکانی نەکردووە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن جبلی سەردانە ئیسرائیلی و دەستەلاتداریە فلەستینی هەروەها سەردانە مسر و ئوردنێژی دیکە. سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن ڕاگەهاندنا سەردانە بلینکندا گوتبوو کووی ji بلینکن daxwaza vê serdanê kiriye piştî hewlên rawestandina şerê di navbera İsraîlê û Hamasê da. Ji bo ronîkirina vê mijarê niha bi riya Skype şarazayê siyaseta İsraîlê li Orşelîmê Qudsê Mamoste Şêrzad Mamsanî bi meraya dem baş. Mamoste Şêrzad tu dibêjî li derveyî wê agirbesta ku hatî ragihandin çend rojan berê serdana Blinken dikare çi zêde bike li dîmena heyî li İsraîlê? gelek spas em gerek wî tiştê ji bîr nekin ku projeyê Benî İbrahîm, projeyê Navkanî İbrahîm bi piştevaniya komaryekan hatiye çêkirin leger Partî Lîkod و ئەوانی ku li nav projeyê Benî İbrahîm dana îmarata Siûdiyaya Urdena hemî wan welatên azadî xwazin. Lê ئەوانی ku dijberî azadîxwaz û dîmokratiyet û yehûdiyet li dinyayê خوازیاری ئەو بوون کو دیموکراتیەکان سەرکەون لە ئەمریکا ji ber vê em dibînin piştî serketinî dîmokratەکان لە ئەمریکا hemî Biden jî خوازیاری ئەو بوو ku dirêje bi siyasetekانی Hüseyin Obama bide li piştevanîkirinî çep û îxwanîzm û girêbestî atomî û lêdanî hawpeymanekانی ئەمریکا ya 100 salî wekî ئەوەی ku Obama li biharê erebî kirdî bi piştevaniya Facebook û YouTube û wan tişta êdî hevpeymanî 100 salî komaryekanî hûn dakir. Aniha li derve jî em lê denerîn میدیان دیموکراتی و میدیان چپ و میدیان ئیخوانی و رادیکال پشتوانیا گروپی تیروریستی دەکەن لە ئیسرائیل وەکی CNN و BBC و هەمی وان کەناڵێن کو پشتوانیا گروپێن تیروریستی دەکەن. مامۆستا شێرزاد یعنی ئەv هەنێکی cihê nakokî û dobendiyê li Amerîka li nava İsraîlê li gelek cihanî yanî di nava demokrat û komariyan da ev dobendî heye û li İsraîlê jî ev dobendî heye ku hinek İsraîlî dibêjin pêwîst bû Netanyahu wan êrîşan ranewestîne êrîşên ezmanî ranewestîne. Baş e serdana Blinken dikare çawa vêyekê biguhere li nava İsraîlê? من xwaz basî wî tiştê jî bikim li hundir jî me lê denerin ku bavê îxwana ku Erdogan ew jî li rêka xîtabî agirîn dixwazî piştevaniya hereketê tîrorîstî bikatin li İsraîl. براستی سەردانی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پشتی سەردانی وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا دێژبۆک و ئەم لێ دەرێن پارتیان کو لە محور الأشرار دانا لە ئەوروپا gelek ئەو ئابلوقەی ئابووری سەر ئێرانی شکاندە بوون ji bo ku alîkarî Îranê kiribûn ji bo çêkirînî dron Almanya alîkarî Îranê kiribû Îran jî alîkariya Hamas kir û tu lê denerî grupî terorîstî Hamas Sunneya lê Îran alîkarî wî dike bi saroxî balîstî û bi dron û Tirkiya jî îxwana Sunneya alîkariya Hamas dike ji aliya maddî û Qeter jî em dema projeyê Navkanî İbrahîm serkevî tu lê denerî ew partî ew grupên tîrorîst bi AKP jî bazarê wan namîne li Rojhilatê navîn. Çima ji bo ku Türk projeyê wan heye bi navê Şamê Nû, İranî projeyê wan heye bi navê Hilalî Şîî. Eger projeyê Navkanî İbrahîm serkevî yanî debîte zerbek gelek mezin li Îran û li Tirkiyeyê. باشه جبو کاک شێرزاد جبو یعنی ئەم بێژن پێکانینا پرۆژەیە ئەمریکا دوێ دەربێ یان جا بێژن دەستپێشخەریە ئەمریکا دوێ دەربارەیدا وڵاتێن وەکو مصر و ئوردن دکارن چه پێشکێشی ئیسرائیلێ بکەن کو ئەم دەزانن وەزیر بلینکن سەردانە وان jî dike. ئەرێژ وەکو ئانەها ئەمریکا ژی ژوی تشتی فام کرد
کو پشتوانیە دیموکراتیە ji بۆ رادیکالی ڕۆژهەڵاتێ ناوین ینی زەربە گەلێک مەزن دەبی لە ئایندەی ئۆروپا و هاوپەیمانی ئەمریکا لە دەربە و دەبیتە زەربە گەلێک مەزنجیش بۆ ئەمریکا ئانە هات ناو هەندرێت دیموکراتیژی بوونە دوو پارچە گالیکاری ئەمریکا ئیسرائیل دەکەن ji بۆکو ji مەترسیا تیرۆر فام دەکەن ناوەندگیری جارێکێ لە ڕێکە ئیمارات هات ji بۆکو ئیمارات جارێکە گرێبەستی نەوەکانی ئیبراهیم واژۆ کردیە ون دەزانن و دەما ئۆباما مسر کەتە دەستی ئیخوان بەس دەما جمهوریە دەما کۆماریە مسر کەت دەستی سیسیژی هاوپەیمانە کۆماریە و ئوردەنژی مەلک عەبدوڵڵا هاوپەیمانی کۆماریانە ئەوان دکارن ئەوان کو بە پرۆژەی نەوەکانی ئیبراهیمن ئەوان دکارن شەڕ بسەکنین ئەوان دکارن کو دەستەک بدەنە محمود عەباس ji بۆکو محمود عەباس نەرمە پاوەیە محمود عەباس دەخوازی شەڕ چێنەبی دەخوازی پرۆژەی نەوەکانی ئیبراهیم سەرکەوی ji بۆکو لە دوماهەیەدا میلەتی عەرەبژی وەستیان پشتی 60-70 ساڵ شەڕ و تیرۆر باشە ببورە مامۆستا شێرزاد ئەزاخافچنە دەبرم ینی تە بەحسا حەماسێ کرد وەکو گروپەکە تەروریست ئەم دەزانن تەجروبەیەکە ئیسرائیلێ بە لبنانی ڕاهەیە پارتیا حەزب الله کو نکاری بوو هەرچەندی ئێریشیژی کرد هەرچەندی بەشێکژی بەیروتێ وێرانجی بوو دیساژی نکار بوو پارتیا حەزب الله ژوێ دەرێ دەرخە و ئەف عینی نمونە بە حەماسێژی ینی برێڤە دەچە ئەگەر ئاخافتن ڕاستەڕاست بە حەماسێرە نەبن چ قاس سەرکەفتنە دەستپێشخەریەکە وەها وێ ممکن بە لە هەرێمی ji bo ku Hemas grûpekî tîrorîstî ye ne muessesek fermiye ji bo ku Hemas ji aliya Amerîkî û Ewropiya wekî grûpek tîrorîst dê hesabkirin tu cara nikarî mufawezat bi grûpê tîrorîst rabike ewî ku îro şeriyetî heye li Rojhilatê navîn hikûmetî Mahmud Abbasa ji ber vê Amerîkî yan Almanî yan Fransî jî بە محمود عەباس را داخن ji bo ku şerî Hemas ne şer ji bo dîn ne şer ji bo Falastîn ne şer ji bo azadî û demokratî şerî Hemas şerekî bekrêgirtiye ji bo Îranê û ji bo Erdogan wî tiştî ji bîr nekin Hemas çi xwastekekî wî niye dema li mîdya baş e yani axaftina bi destelatdariya Filastînî ra bi Mahmud Abbas ra Mahmud Abbas çi qas hêz heye li wê derê ku karibe ئەم ببێژن دەرباسکە حەماسێ دەرباسکە و پەیوەندیەکێ ڕێکەفتنەکێ تشتێکی ڕاستەڕاست بە ئیسرائیلیا ڕاچێکە بێ رازیبوونە حەماسی ئەم دەکارین vegrin ji bo wî mijarek û çima Hemas li wî demî li wî tewqîtî şer li hemberê İsraîlê kir ji bo ku melê denerî li Oktober hilbijardin heye li Îranê li heyva dûmahiya heyva pênc li Sûriya hilbijardin heye مەلێ دەنەرین و پەیوەندیەک هەیە نابەرا ناتانیاهۆ و پۆتین ji بۆ هاوشتنی و دەرخستنی ئیرانیە لە سووریایە ئەم لێ دەنەرین و حزب الله لە لبنان بە کارتێک دلێزی دەخوازی شەڕ بکەوتە ناوبەرە لبنان و سووری ji بۆ ku سووریا ناو محوەری مەقاومە ناو محوەری ئیرانê دەرنەکەوی ئانها ملەتی فەڵەستین jî غەزە jî ji wî tiştî fam kirin ku sala çûyî İsraîl bi qesê 20 milyon dolar parê elektrîk dayte Hemas dayte efû dayte hikûmetî Falastîn Belênerîna te zelal bû mamoste Şêrzad şarazayê siyaseta İsraîlê li Urşelîm li Qudsê Şêrzad Mamsanî gelek spas bû beşdarebûna te gelek spas پلاتفۆرمەکانی دەنگی ئەمریکا لەسەر ئینتەرنێت بۆ ئاگاداربوون لە نوێترین هەواڵ و زانیاریەکانی ڕۆژ سەردانی ماڵپەڕی دەنگی ئەمریکا بکە هەواڵەکانی سیاسی ئابووری هونەری وەرزشی لای ئێمە ببیستە و ببینە لە ئەپەکانیشەوە هەواڵەکان لە هەموو شوێنێکدا بەردەستن دەنگی ئەمریکا خێرایی متمانە ڕازگۆیی ئاگربەسی نیوان ئیسرائیل و هەماس لەبارەی غەزەوە بەردەوامە لە کاتێکدا ناوکۆکێکە تیش دەخاتە سەرەوەی سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن چۆن لەگەڵ بەرەنگاریەکانی نێونەتەوەییدا هەسوکەوت دەکات. میشێل کن لە دەنگی ئەمریکاوە ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە.
ئاگربەسەکە یەکەم خەیرانی گەورەی سیاسی دەرەوەیە بۆ سەرۆکی ئەمریکی جۆ بایدن و چیش دەخاتە سەر شێوازی سەوداکردنی لەگەڵ خەیرانیە جیهانیەکاندا. لە ماوەی 11 ڕۆژی شەڕکردنەکەدا بایدن بە ئاشکرا پشتگیری ئیسرائیلی کرد، بەڵام وا ڕادەگەیەنرێت کە لە پشتی پەردەوە لەگەڵ دانوستکارانی مەسری و ئیسرائیلیدا هەوڵێ داوە بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕەکە. ئێمە بە سوپاسەوە گەیشتینە دەرەنجامێک بەهۆی تیچ خستنی بەردەوامی سەرۆک بایدن لە سەرم دیبلۆماسیە نەرمە. بەڵام پێم وایە کاریگەرە بۆ گەیشتن بە ئاگربەستێک و ڕاگررتنی تونوتیژیەکان لە 11 ڕۆژدا. هەوڵەکانی بایدن لە کاتێکدا ڕوویدا کە هەڵمەتی ئاسمانی و تۆپخانەکانی ئیسرائیل 248 کەسی کوژراوی لە غەزەدا بەدوادەهێشت کە لەلایەن میلیشەکانی هەمەسەوە کۆنتڕۆڵ کراوە و بەشێکە لە خاکی فەڵەستینیەکان. بەهۆی هاوشتنی فرەتر لە 4000 موشک لە غەزە بۆ ناو ئیسرائیل 13 کەس کوژراون. بایدن لە ژێر گوشاری ئەندامانی باڵی پێشکەوتووی پارتی دیموکراتەکاندایە کە دەیانەوەی بەڕێوەبەرێتەکەی هەڵوێستێکی تونتری بەرامبەر بە ئیسرائیل هەبێت و کارێکی زۆرتر بکات بۆ پشتگیری لە فەڵەستینیەکان. ئەوان لەبارەی فرۆشتنی چەک لەلایەن ئەمریکاوە بە ئیسرائیل نەگەرانن، بە تایبەتی بارگەیەکی هەڵپەسێردراو بە بەهای 735 میلیۆن دلار. وەزیری دەرەوە بلینکن کەم هەفتە بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەوێتە ڕێ، دەڵێت بایدن پابەندە بە ئیسرائیل ئەو ئامرازانەی هەبێت بۆ ئەوەی بەرگری لەخۆ بکات، بەڵام بەشداری کانگرس گرنگە لە فرۆشتنی چەک. هەرچەک فرۆشتنێک بەڕاوێژی تەواو لەگەڵ کۆنگرێسدا ئەنجام دەدرێت. ئێمە پابەندین بەوە و ئێمە دەمانەوێت دڵنیابین لەوەی کە ئەو پرۆسەیە بە شێوەیەکی کاریگەرانە کار دەکات. کۆمارەکان ئەمەژە بە ڕۆڵی حەماس لە غەزە دەکەن کە دارایی لەلایەن ئیرانیەکانەوە دابین دەکرێت. ئەوان هەروەها نەگەرانیەکانیان دەربڕیوە لەوەی بەڕێوەبەرێتی بایدن سزەکان لەسەر ئیران لا ببات لە هەوڵدانێکدا بۆ باوەڕپێهێنان بە تاران بۆ گەڕانەوە بۆ پابەندبوون بە ڕێکەوتنامەی ناوکی ساڵی 2015. سەوداکە بە مەبەستی جلۆڕاگرتنی بەڕامەی ناوکی کۆماری ئیسلامیە کە سوورە لەسەرەوەی بۆ مەبەستی ئاشتیانەیە. بلینکن پاشان بە CNN وت گەڕانەوە بۆ ڕێکەوتنامەی ناوکی لەوانەیە هەنگاوێکی بەناغەیی بێت بۆ چارەسەرکردنی پشتگیری ئیران لە تروریزم. That's the key reason why I don't want us to proceed. ئەوە هۆکاری سەرەکیە کە نامانەوێت ئێمە بەردەوام بین لە لادانی سزاکان لەسەر ئێران تا ئەو کاتەی ئێران وەکو هەرە پشتیوانی کاری تیرۆریزم بمێنێت لە جیهاندا. لە ساڵی 2018 سەرۆکی ئەو کاتە دۆناڵد ترامپ لە ڕێکەوتنامەکە کیشایەوە و گەماروی نوۆی بەسەر تاراندا سەپان. ئەوە دی ڕێکەوتنامەکە بە ئەندازەی پێویستی نەکرد بۆ ڕاگررتنی ڕەفتاری ناپەسەندانەی ئیران. ساڵێک پاش ئیران دەستی کرد بە تێپەڕاندنی سنوورەکانی چالەکی ناوکی ڕێکەوتنەکە. بایدن وتی وڵاتە گرتوەکان لەگەڵ نەتەوەیە گرتوەکاندا کار دەکات بۆ دابینکردنی یارمەتی مرۆڤایەتیانە بۆ غەزە و یارمەتیدان لە ئاوەدانکردنەوە. قوتکردنا ترکیە ئاوا چەمێ فوراتێ ji ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê krîzeke mezina kêmbûna ava vexwarinê û elektrîkê derxistiye holê. Cîgirê serokatiya hevbeşa rêveberiya Xweser bi dirançiya Kurd daxuyaniyeke taybet ji bo dengê Amerîka قوتکردنا ئاوا فوراتێ وەکو شەرێکی نو بناف کرد. راپۆرتا پەیامنێرê me li Qamişlo zaniyariyên bêhtir hene. Ji ber qutkirdina ava çemê Firatê ji hêla Tirkiye ve rêjeya avê di ser 5 qadanda ji asta xwe ya normal daketiya got niha tenê dibend avê de kêmî 5 milyar mitrên kubayî maye. Di encam de bandor li ser enerjiya godikê ji herêma Cezîrê kiriye. Cîgerê serokatiya hevbeş a rêveberiya Xweser bi dirançiya Kurd di daxuyaniyeke taybet ji bo dengê Amerîka qutkirina ava Firatê weke şerrekî nû yê Tirkiye dinasîne. Ji bo vê jî Tirkiye tamamen ew qanûna navdewletî bin pê dike û heta ew ittifaqê ku di navberê wan û Sûrî û Iraqê de hî di heştê û heftadê ya kuatî îmzaykirin her kes gereke behrê xwe bi şekleke adîl ji vê avê bigire dewleta Tirkiye vana hemû nagire berçava tamamen vêna bin pê dike. Li ser çemê Firatê ji aliyê Sûrî ve sê bend avên mezin hene. Firat, Tişrîn û Asadî. Di milê enerjiyê de 6 torbînên elektrîkê li ser bend ava Tişrînê hene, 4 jî li ser bend ava Firatê, her wiha di do li ser bend ava Azadî ne.
Rêveberê nivîzgeha enerjiyê Ziyad Rüstem ji dengê Amerîka re diyar dike got 12 turbînên elektrîkê li ser bendavê Çemê Firatê hene û dê ji kar derkevin heger rêjeya avê li gorî vê rewşê bimîne. Bêguman 6 turbînên hazir li bendava Rojava, 4 turbînên hazir li bendava Firatê, herwiha 2 turbînên biçûk li bendava Azadî. Ev hemî hatên sekinandin gava av kêm dibe ji ber alavekî avê tek yanî karanîn yan jî şixulandin yan jî berhema wê bi avê tê kirin. Îro 180 metro av tenê derbas bûye. Ev av yanî têra em bêjin tiştên xwezayî nake wekû heger axwê avê vexwe heger ji bo tavê em bêjin tebexur çê bibe heger ji bo meselê em bêjin avdaniyê bê av xwarinê bê bêguman ji xwe bo elektrîkê wê tu av nemîne. Dema got av di asta xwe ya normal dibe nêzî 150 megawat elektrîk digihêje herêma Cezîrê. Lê niha tenê turbînek tê bi kar anîn got tenê 15 mega jê tê berhemdan û ev yek 10 sedî ji rewşa normal ya berhemdayîna elektrîkê. Ziyad Rüstem bi bîr xist got di dema rizgarkirina reqa ji Daişê ava çem di asta xwe ya herî bilind debû û ji wê demê de Tirkiye herikîna avê kêm dike got niha gihîştiye asta xwe ya herî nizm di dîrokê de. Ji ber Tirkiye hema av tamametî qut kir. An hem gihan astekê em bêjin bendev hemî disekinin şada saada tenê 8 saada bi kar tên ew ava got derbas dibe tê komkirin tê bikar anîn bi turbînek tê bikar anîn 4 saata li bendava Rojava piştî wê re turbînek bi aynî wê avê tê bikar anîn li Firatê ji bonî meselê xetên yê pir pêwîst meselê avê ne meselê aşa ne meselên xetên nexweşxana tiştê wilo tê bikar anîn Beha Cezîrê jî tenê vegera heye 15 mega di çarê esrê heta 12 şevê 15 mega bêguman herêma Xwe Cezîrê têrê tişekî nake tenê em jî dixwazin wan xetên avê xetên aşayê nexweşxana yanî bihêlin dibin xizmetê de bin. Kêmkirina ava Firatê jiyana 5 milyon kes dixe bin metirsiyê de. Li aliyekî din jî dibe sedema wendakirina bi sedan cûreyên tayr, masî û ajalên bejî. Her wiha dê bi hezaran donimên ji zeviyên çandiniyê têk biçin û ji çarçoveya çandiniyê derkevin. Zana Umer dengê Amerîka herêma Rêmêlan. Encûmenî jinanî HDP li Ankara ve Konya beranşanî ne bo hejarî jinan çalakiyekî encam da û li qonaxê dom da dawayê dadperwerî bo jinaniyan kird. Li koberawê encûmenê jinan de em cara rahîneranî werzişê jinan hebû. Jinanî parlamentar û berpirsanî HDP li nawerastî Anatolya yek serdanê jinanî ranjberiyan kir û guh li kêşe û siqalekaniyan kirdin. Meclisa jinê ya HDP li Enqerê û Konyayê bi navê ji xizaniya jinêran na çalakiyek li darxist û di qonaxa duyemîn de jî ji bo jinê dadxwast. Di pevgihîniya meclisa jinê da ev car rênçberên werzî yên jin hebûn. Parlamenter û rayedarên HDP yên jin li deşta Anatolya navîn yek serdana rênçberên jin kirin û pirsgirêkê wan guhdar kirin. Sizi sormaya geldik. Allah razı olsun. Rênçberên werzî her sal li Urfa, Diyarbekir, Mêrdîn, Hatay û gelek bajarên din tên deşta Anatolya navîn û 3-4 meh li vê derê rênçberiyê dikin. Di van serdanan da li gorî daneyên meclisa jinê li van deran rewşa jina gelek xirab tê diyar kirin. îro li Tirkiyê pirsgirêkek aborî kûr heye qrîzek mezin heye em bes bandora wê ser jinê bandora herî mezin li ser jinê dibe û bandora wê herî mezin li ser Kurda dibe. Rênçberên werzî li paytexta Tirkiye Enqerê û di deşta Konyayê da di rewşeka gelek xirab da karê xwe didomînin. Taybet jî jin rastî bêtir kêşeyan tên. Ji bo ku ew di hêlekê da di nav zeviyê da dixebitin û di hêla din da jî bi zarokên xwe re eleqeder dibin. Em hatine qezmê şekir pencarî. Em rezîl bûnin. Ne tuwaletê ne banyo heşa ne firteneyê hecacı. Wela yoga em kirêçîne. Valla abi em vê derê xebede pîvatê xebede nerin. Em nagiye pîvatê pak dikine. Em daha pêr em reyhanê hat em hatine vê derê de çişixan. Av tene tiştek tenem rezîl bûne. Ne xwarin dorga dirist he ne tiştek he ne îşek he ne karek hem li vir rezîl bûne çûne. Celê me gî ditirsin bê sigortane sigortê wan tene ne îşekî dorga tesman da tene ne. Em mecbûr îşten em tê ser erdê xelkî li vir rezîl dibin. Jinên rênçber ji bê derfetiyan gazîncê xwe dikin.
Meclisa jinê ya HDP jî piştî dawîkirina hevdîtinan rewşa dawî ji bo dengê Amerîkayê wiha şîrove kir. Gerçekten insan Bi hezaran rênçberên werzî li herêmên Anatolya navîn kar dikin. Hesab bikin li tenîşta paytexta Tirkiyeyê ev karkerana dibin şert û mercên dermirovahî dixebitin. Tiştên esasî yên wek elektrîk yan av tune ye. Stergeh ne stergehê û dibin ba û baranê de têk diçin. Rastî mirov gava evan dibîne ji mirovahiya xwe fedî dike. Li gorî yektiya jûrên zîratê li Tirkiye 2 milyon û nîv zêdetir rençberên jin hene. Di rojê da 16-17 saat kar dikin. Lê di nav vanan da rençberên werzî di rewşa herî xirab da şolê xwe didomînin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enkere. سەرکردەی یەکیتیا ئەوروپی لە بروکسلێ بانگا پیڤانên bihêztir kir li dijî welatê Bêlarûsyayê. Helwesta Ewropîyan tê wekû bersiva girtina desthilatdarên Bêlarûs, rojnamevanekî opozîsyonê bi navê Roman Protasevich ku balafira wî ya ku diçû Lîthwanya bi darê zorê li Minsk hatibû daxistin. Diyare serkirdeyên Ewropî rijdin ku bersiveke tund bidin. Serokê Lîthwanya Gitanas Nausêda پێشنیار کرد کو یەک ji bijaran renge girtina rêbe li pêşgeştên ezmaniyên Bêlarûsya û ezmanê wî welatî wekû ezmanekî neselamet ji bo geştên were ragihandin. ساختمانی لونگ بیچ کنڤنشن سنتر یا ناوەندی کۆنگرەی لونگ بیچ لە کالیفۆرنیا وەکو شوێنێکی کاتیە بۆ 700 مناڵی کۆچبەری بێسەرپەرست. ئەم کۆمەلگایە خۆجەیە لە هەوڵی یارمەتیدانی یەکتردان. جینا دۆڵۆت ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە. 700 منداڵە کۆچبەری تەنها و بێسەرپەرش کە تەمەنیان لە نێوان 5 بۆ 17 ساڵە لە ئیستادا بە شێوەیەکی کاتی لە ناوەندی کۆنگرەی لۆنگ بیچی کالیفۆرنیا دەژین. پێم وایە بە جۆرێک لە ترۆما و ترسێکی گەورەدا تێپەڕێون کە وەسف ناکرێت و من سوپاسگوزارم کە تیمی پزیشکی و ڕاوێژکار و ئەو ستافە هەیە کە دەتوانن پارێزگاریان لێ بکەن و گرنگیان پێ بدەن. منداڵەکان لە ڕۆژێکدا 3 جار خواردنیان پێدەدرێت و دەڕوانە قوتابخانە و پێکەوە یاری دەکەن و هاوکاتیش دەسەڵاتداران هەوڵدەدەن شوێنی دایک و باوکەکانیان دیاری بکەن یان هەندێک خێزان بدۆزنەوە کە بتوانن سەرپەرشتی منداڵەکان بگرنە ئەستۆ تا ئەو کاتەی لەگەڵ دایک و باوکیان یەکدەگرنەوە. حکوومەتی فدراڵی پارەی پرۆژەکە دابین دەکات و لۆنگ بیچیش $160,000 وەک یارمەتی تایبەتی پێشکەش کردوون. خەڵکی ناوچەکەش بەردەوام یارمەتیان دەدەن. من لە گەراجەکەمدا سندوقی کتێبم هەیە زۆربیان کتێبی منداڵانن. منداڵەکانم ساڵانێکە لای من ڕۆیشتون وا دەزانم ئێستا کاتێکی گونجاوە بۆ بەخشینی کتێبەکان. چەند هەفتەیەکە خەڵک بەردەوام یارمەتیەکانیان پێشکەش دەکەن. تاکو ئێستا بەلایانی کەمەوە 11,000 یاری منداڵان و کتێب کۆبووەتەوە. ڕەنگە تۆزێک کەمتر یا زۆرتریش بێت. محەممەد جافری دانیشتووی لۆنگ بیچ لە ڕێگەی ئینستاگرامەوە بڕی $500 بۆ منداڵە کۆچبەرەکان کۆ کردووەتەوە. هەروەها دوکاندارێکی یاری منداڵانیش بە بەهای $500 یاری پێبەخشیون. من بە هەموو شێوەیەک پشتیوانیان دەکەم تێدەگەم کە ئەوە چارەسەرێکی تەواو نییە و تەنها شتێکی کاتیە بەڵام هەست دەکەم دۆخەکە لەسەر سنوور زۆر قورسە. منداڵە جیاوازیان نییە. من منداڵێک دەبینم گرنگ نییە خەڵکی کوێن و پێشینەیان چییە. ئەگەر منداڵ پێویستی بە یارمەتیە ئەوە ئەرکی گەورەکانە یارمەتیان بدەن. حکوومەتی فدراڵی ناوەندی کۆنگرەی لۆنگ بیچ تا 2 مانگی 8 ساڵی 2021 بەڕێوە دەبا تا ئەو کاتەش دەسەڵاتداران هیواخوازن هەموو منداڵەکان لەگەڵ دایک و باوکیان یەک بگرنەوە یان بەلانی کەمەوە ماڵێکی کاتیان لەگەڵ خێزانێکی سپۆنسردا بۆ بدۆزنەوە. نیویۆرک باژارێکی قەت ڕانەدزا پشتی 14 مەهان ji girtina piraniya cihên wê yên giştî dîsa şiyar dimîne û jiyan lê normal dibe. Ti bajar li Amerîkayê wek Nîwyorkê rastî vîrusa koronayê nebûn. Vebûna şevê Nîwyorkê nîşaneke hêviyê ye ji bo gelek kesan lê seranserî cîhanê. ڕۆژە ئینێ لە نیویۆرکێ جۆشێکی مەزن هەبوو. جۆڕا یەکەم پشتی دەستپێکا و بەلابوونا ڤایرسا کۆرۆنا ڕێستۆرانت بار ji bo hemû mişteriyên vaksînkirî bê mask hatvekirin. Me di pandemiyê da pir zehmetê kişandin. Ji ber weyekê pir xweş e ku xelek ji derve herkes dilxweş e û kêfxweş e. هەروەها متروێ نیویۆرک جی دیسا vegeriya şixulandina 24 saatan. Hindirê restorantan jî sedî sed vekiriye. Kristina salekî berê hatiye Nîwyorkê dibêje ferqekî mezin çêbûye.
سالا بوری باجارکی والا بو از پر کلجانم کو باجار نیویورک دیسا وگریا رفشا بره به تایبت از یا کیف خوشم کو تا خوا تیاتر و وکریه. دناو رستورانت هلس کیچنه دانیل ارکیلا خبران دبیجه بو کسین کو جی نیویورک درکتن. کسین جی نیویورک درکتن از جوان را دبیجم بنیرن ام دیسان لسر پیخونه. ji pitirî 3.4 milyon rûnişwanên Nîwyokî nêzîkî ji sedî 41 hatine vaksîn kirin. Xweşikbûna Nîwyokê ew e ku dîsan li dema pêwîst dibe em maska li xwe dikîn. Em hem wexteka xweş derbas dikîn, hem jî xwe mêqate dikîn. Niha ez xwe pitir normal hez dikim. Hestekî xweş e. Wekî mirov di xanî de tenê bû, niha herkes li mal e. Xwedî restoranta Filîpînî Anton David dibêje di vexta webûna bajar pir di cî de ye. Me di heftiyekê berê qedexeya derkeftina derve li 2020 da restorana xwe vekir. Paşê em naçar bûn derên xwe bigirîn. Îşev müşterî bo saetekî di rêzê de sekinî mase tunê rûnin. Me mêzek ji xwe ra dît li derve dirêzê dabûn her kesek dimeşiya enerjiya Nîwyokê dîsan vegera. Em supazdarîn ku her tiştek vedgertebe, bara min ji niha baştir dibe, karmendên min jî bêguman supazdarin ku her der dîsan vedibe. Rêveberê Bar 9 cerek bo demkî li derve mase û dîka mûzîkê ava kiriye, lê îşev her tişt wekî beriye. Li restoranta Kübayî ya Guantanamera jî îşev tijî ye. Min qet bawer nedkir ku New York vegertebe wekû wextê berê. New York wê ser bikeve û ji berê baştir be. Piştî salekî qedexeyan, rûnişwanên Nîwyokê dîsa îspat kirin ku ev bajar ranaze. Dawiya Kurd Connection her şad bin.